семинари байни минтақавӣ моҳипарвора ҳозир биромадем. бисёр дар онҷо баҳсҳо шуд, бисёр пешравиҳо шуд, бисёр дар бораи пешравиҳо дар бораи рушди соҳаи моҳипарварӣ гапҳо шуд. ҳозир мана устоди меҳрибони мо ҳоҷиев акрамҷон мехоҳам фикру дар солҳои худро барои чӣ тавр семинар гузашт ва давом дорад, фикрҳои худро гап занад. марҳамат устоди меҳрибон. аввалан раҳмат ба шумо ҳоҷиги ҳамчун шумо аз ноҳияи шаҳри ваҳдат даъват шудед ва даъвати моро пазирифта омадед. шаҳри ваҳдат мебинем имрӯзаги семинари дар мавзӯи илми амали минтақаи ҳунарӣ ноҳияи гармидӯст ки гузашт. ҳозир дар инҷо иштироки тамом моҳипарварон, роҳбарони хоҷагиҳо, роҳбарони институтҳои дар кора ки бо иштироки махсус президенти ҳамаи шумо инҷо иштирок кардем. авохир ҳастем. имрӯз дар ин семинар ҳама паҳлӯҳои соҳаи моҳипарвариро гуфта гузаштем. чӣ пешниҳодҳои шумо, чӣ пешниҳодҳои хоҷагиҳои моҳипарвариро ба инобат бурда. шкале ки шумо шоҳиди резолюсияи асосие ки ҳозир мо қабул кардем, ин резолюсия ба ҳукумати кишоварзӣ маҷлиси олӣ пешниҳод мегардад ва мушкилоте ки дар ҷомеаи соҳаи моҳипарварӣ айни замон дида мешавад, инро мо бояд бартараф кунем. як ёрдами шавад чанд сол истисоли мо мешавад. дигар шкале ки дар баромадҳо гуфтанд ки ҳаст моҳии нав вуҷуд доштааст. гармидӯст ин хуб аст. ҳафтаи 11 гармидӯст биомада бошад. дар оянда дар хоҷагиҳои шумо ягар хоҷагиҳои моҳипарвар мо бояд чикор кунем? амиро ба роҳ монанд амиро баҳри 20 соли зиёд намояни истисоли моҳии 2 соли истисоли моҳии оиди пешрафт, оиди пешрафти хоҷагӣ чӣ хел баҳсҳо шуд, чӣ гапҳо шуд, чӣ пешравиҳо, чӣ фикрҳо мувозаҳо шуд? хоҳиш мекунам хусусан гуфтед. шоҳиди дар инҷо бисёр баҳсу мувозаҳо оиди ин соҳа рафт ва тамоми хоҷагиҳо баромад карданд. аввал хусус шумо ҷаноби хоҷагӣ ҳоҷони шаҳри ваҳдат ки дар 24 соати шурӯъ аз 24 соати дастгириҳои бевоситаи асоскори суду ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти муҳтарами мо абдулраҳмон махсус гуфта буданд ки қайд карданд ки як хоҷагии намунавӣ дар шаҳри ваҳдат бояд бо роҳбарии шумо дар онҷо ташкил карда шаваду ин моҳиёи гармидӯстро чикор кунанд. хушбахтона имрӯз бисёр гапҳо равшан аён гардид ва намояндаи маҷлиси олии намояндагон азимин икромӣ худашон дар резолюсия қайд карданд ва дастгирии бевоситаи онҳо аз тарафи маҷлиси олӣ ба хоҷагии шумо ба дигар хоҷагиҳои моҳипарвари шумо мерасад. саломат бошед устоди муҳтарам. мо имрӯз семинар бисёр дар як фикру дар як мувозаҳои баланд гузашт. мо шудем ки пешрафти хоҷагиҳои моҳипарварӣ, пешрафти рушди соҳаи моҳипарварӣ дар ҷумҳурӣ сол то сол вусъат ёфтааст. иншоалло мо бо сари баланд барои истеҳсоли моҳии хушдод, моҳии хушсифат, барои баланд бардоштани фурӯши моҳӣ, барои таъмин кардани ватани худмон туристони азизро ба моҳии хушсифат иншоалло ба амри худо саъи худро мегузорем ва мо ҳамавақт пешрафт ҳастем ва пеш нестем ва зинда бош шояд тоҷикистони азиз. салому алайкум бародарони қанд. ҳозир ман дар хоҷагии моҳипарварӣ ҳоҷи акмали ноҳияи шомансур. ҳозир мо ин бародар як гидропоника сохта биё бо мо навор кунем. гидропоника сохта мо ҳозир оиди ҳам як камтар сухан мега барои тамошобинони муҳтарам. биё хаман аз сардори хоҷагӣ шумо чӣ гуфтани ҳастед? иро аз куҷо чӣ хел ку як корҳоша гап занем пеш дуромада навор кунем. хоб мана дуромадем инҷода. ин худаш ҳам як контейнери чилтона гирифта мана хел чиё кардагиай стилажо кардагиам ку оиди гап зан бародар. ассалому алайкум. мо ҳамин гидропоника ташкил кардем дар ҳамин шаҳри душанбе ноҳияи шомансурда барои моҳӣ.
اینم تکنولوژی اینواسیونی تکنولوژی ها تکنولوژی اینواسیونی اما که اینجا بیت من یک سر ترتیب نمیشه خب این چیز دینانگیه دینانگیه همین دین خوبوندگی نه دین خوبوندگیه این چیز دین خوبوندگیه انا نگاه کنه اوج ریش زدگیه این 15م به اوج همین سه روزی همین روزانگی میشه بعد اوج ده اوج من ریش زدگیه ایناش اوج پنجم روزانگی شده این برای اسناد همش برای موی ده موی بل امور میخورد بلاش بل امور میخورد خب تاگاش کارپ سازن بل امور میزنه میخورد اون پرابلم این نیست بل امور هر چی میخورد لیکن سازن پویونش میخورد اینا ما همین چیزا برای علما کتی استوزا کتی تشکیل کردیم همین چیزا که حوزه مثلا 1 کیلو گندم این جاوا این چیز جاوا جاو حوزه 400 500 شیدگی همین چیزا ما همین حرکت کردیم که این چیز 5 برابر زیاد شده است ما همین چیزا مثلا زیاده 15000 ما همین چا موی پرتفتگی کرما بازا نرسید زمین کمی کدو بود همین با هر روز همین چا 250 کیلو برابر داشته متی با هزار کرما بازا 250 کیلو 25 کدو داشته تکنولوژی اینواسیون این چیز ما با ارزان قاطی داشت در همین برافت داشته خوراکای موی ارزان قاطی داشت همین یک چیز دیگه پرسیدنی بود که میگن که وقتی که همین گندمی خاک قیمت 1 کیلو وقتی که سبزونده بیتی اوجه این 5 کیلو 5 کیلو اوجه وای میشه این ستار این چیز تو 7 کیلو گارانتی کرده که تو 7 کیلو میخیزد یگون پرابلم نیست قوت نوکیش این همین لوبوی ویتامین همه چی هست یگون پرابلم این نیست مثلا میکرو و ماکرو المنتو همه چیز هست تو نیم ما بسنانه پروتئین برای موی پروتئین زیاد باشد همین تناقض همین ما علما که تشکیل کردیم خدا به هزاران بار شکر منم هر روز 250 کیلو دوسته تکنولوژی اینواسیونی پیشروی خدا نگهبان باشد برادران قندم حاضر من اینجا ما بیوگوموس کیرمک پروری تشکیل کردیم بین برادران در اینجا گیدروپونیکا تشکیل کردگیان خدا خواهد ان شاء الله با امر خدا پیشروی است در خواجگی موی پروری پیشروی هست حاضر ما استاد محترم یگان چی گفتنی هستین برای من تکنولوژی حقی سخنوی حاجی اکمل رهبر خواجگی همشه گفتن این گیدروپونیک مثل یک محصولاتی که هم برای چارو هم برای پرنده هم برای مولش چه خورد واسه استفاده برده میشود حسابی کالری زیاد بودن است پروتئین که بسیار باشد داره همون کالری زیاد میشه برای همین در سوهای موی پروری پرنده پروری چی بسیار خوب استفاده برده میشود خدا نگهبانتون باشه زنده باشید حاضر با ما بالا حوض با یگان چیزای باید ان شاء الله با امر خدا سیم خیر به سمشون میرسونیم من برای کسلرات زیاد کردن من ایرت موندگی به نهایت چیزی خوب کسلرات زیاد میکنه دیگه Apoion می‌کردیم. Apoion.